Koe nei te papa I tū ai te hui whakamaumahara I te rangi tonu nei. I konei I mua tataake nei te tini ngero o te hapuri nei o tautahi. Me tahi anō hoki I haere mai I tā wāhi rāno. Ko tā rātou mahi he tuku whakaaro, he mai aroha. I runga anō hoki I te mōhio kuia tēnei te rā. I hauruturutu hia e te takiwā nei o tautahi ko tahi tau kimuri. E ai o pipi ana te wairua o roto o tautahi I tēnei wānei, engari I ngā haora tata nei, I konei te Premier, I konei te Kāwana Tianara, I konei ngā rangatira o te hapori, o tira I konei anō hoki te hunga ngā kaunui, ko tā rātou mahi, he whakakotahi a rātou, he tangi ki te hunga I mate, o tira he whakamahara I tēnei rā nui I te rātou. Ko te iwa miniti ki te kotahi karaka te wā. Tēnei te motu te tū ngongo atu nei, hei tohu I te rā I huri ai tō tātou ao moa ke tonu atu. Joseph Te Hau Pauio. Jamie Robert McDowell Gilbert. Te Taki Tairakana. Kua tuhia ngā āhuatanga o tauara ki te rai. He rā pare kura kua ngāo matarikitia ki o tātou ngākau me o tātou hinengaro. Ko ia I rā nui ai tēnei rā ki te toko maha. To those who rebuild day by day, looking to the future with hope, we can only offer you our warmest encouragement and our admiration. Ki rātou hinga atu I te rū I te rātou, ngā mate ki tēnei wā. Nō reira, nā koutuitangi, nā mātuitangi, nā tātou kutō. Nō te ata nei I te tapawhā o Latimer kua piari nei I te rū, I whakahaere hia ai he whakamaharatanga mō ngā whānau o te kotahirau waru tekau mārima I mate. And then on this day 1 year ago, everything changed. Everything changed. It will never be the same again. Kei te maharau, te mātā mua, a taku I ra mutu, kua hinga. Ka maumaharatia ngā tahitia e tātou katoa o tēnei whenua. Ka titiro whakamua tātou. Ka koke, hei iwi kotahi.